Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya, namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma, hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri, aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 kazi muri Prime Health Infinity. Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, twizere ko weekend yagenze neza kuri mwese abakunzi ba Jeune Official aho mutwumva muherereye. Reka rero tubahe ikaze muri amakuru yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kwa 22 z'ukwezi kwa 9 twaturi mwaka wa 2025. Muri iki gitondo n'ubundi iki tuzinduye tugiye kugenda tugaruka mu makuru akomeje kugenda cyangwa se bikomeje kugenda bera hano muri aka karere k'Uburasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Hano ni mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imirwano cyangwa se intambara ikomeje kugenda ica ibintu hagati rero y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ndetse tutirengagije n'abambari bacu cyangwa se n'abafatikanyije. Mu by'ukuri harimo igisirikare cy'u Burundi FDNB, hakamuriro imitwe yitwaje intwaro yakubiye mu kiswe ngo ni Wazalendo, tutibagiwe rero n'abamiliseneri. Abo bose bakabarishize hamwe bakavuga bati uko byaba kose tugomba guhangana n'uyu mutwe wa M23 tukawambura ibice byose wagize utya rwose urabambura. Imirwano no ku munsi w'ejo yabaga ndetse ikomeye cyane hano muri Sud Kivu, ariko no ku rundi ruhande muri Nord Kivu nabwo imirwano yabaga, ndetse no muri iki gitondo hari ibice biramukiyemo imirwano. Akaba ari byo tugiye kugenda tubagezaho. Wowe icyo usabwa cyonyine ni ukudutiza umwanya, hanyuma ukaduha umwanya rwose tukagenda tubikuvira imuzini muzingo, tukakubwira uko bukeye ndetse nuko bwije bimeze hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku murongo wa telefone turaza kuba turi kumwe na Vincent, nawe turi buze kuba tugenda tumanukana mu makuru agiye atandukanye, ariko ku rundi ruhande tubabwire ko rwose turi buze no kugenda tureba no muri aka karere k'ibiyaga bigari, turebe hirya no hino. Turaza gusohoka no birumvikana no mu gihugu cya Kongo, dusimbukire no mu bindi bihugu naho turebe uko situation imeze. Muhawe ikaze rero mwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abadukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi, mwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Amerika, ndetse namwe mudukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi, mwese waba uri ku mugabane wa Aziya ndetse na Oceania, mwese reka tubabwire ngo ikaze mwamaze kwa mugera ku muyoboro wa Jeune Official. Nta gutinda rero, reka tubanze twinjire muri Zandani. Umwanya twarengo ni Zandani, munyemera ariwo duhita twinjiraho. Reka tubanze twinjire muri Zandani mbere ko twinjira sasa muri byinshi cyane. Amakuru dufite arimo araturuka hano muri Uvira, twamaze kwinjira Zandani. Nuko Wazalendo bagize gutya ku munsi w'ejo bakora icyitwa couvre-feu cyangwa se bagusakira umugabo bita ngo ni Colonel Mugema. Uyu Colonel Mugema rero akaba ari Colonel w'umunyamurenge, ni umusirikare wa FARDC, ariko icyo Wazalendo bamukoze ntabwo ari kinaha, kuko bamusatse amamatera baterera hanze, hasi hejuru, amasafura banaga hanze. Bavuga ko bashakaga ko uwitwa General Gasita yaba arimo Gasita Olivier, bakanamushinja kuba ashobora kuba ngo anacumbikiye abarwanyi ba M23. Ibaze nawe umusirikare wa guverinema ufite ipeti rya Colonel, Wazalendo autoproclamano bita ngo ni ba General autoproclamé, babandi nyine bita ngo ni General. Mu by'ukuri kubona bari kumucakaza baterera ikintu cyose hejuru. Gusa mbere yuko ibi biba, abasirikare bari bamurinze babanje kwihagararaho,
babwira wazarendo ko zitagomba kumusaka, ariko nyine hahita haza wa mujenerali bita ngo ni Makanaki, Gasimbira Makanaki. Muramwibuka umwe wigeze gukubitwa ikintu bitwa kikamusigira ibintu bita za fragment mu mubiri, mwaramubonye yambaga akatura batunda komeye, ati bunda komeye nta kibazo. Uyu rongo ni generali, murabizi ko ni generali wa Wazarendo, ariko birumvikana ni autoproclamé. Uriya ujye no mu mapeti nanjye buriya nanjye rwose ntabwo, kuko wenda nibura nge nakoze n'ingando cyangwa se byahindi twita ngo n'urugerero iyo dusoje amashuri. Uriya bura nanjye n'ifunzo rya gisirikare ndari murusha rwose, ndari murusha n'autoproclamé. Ibaze rero yagiye gucakaza cyangwa se gusaka umusirikare ufite ipeti rya korone kwa wa guverinema cyangwa se wa leta. Urumva ko ibintu ntabwo byari byoroshye, ngo bashakaga rero ngo ko haba harimo ngo abarwanyi ba M23 bahishwemo, ndetse ngo n'utwa General Gasita nawe ngo Olivier ngo akaba yari ahishemo, ariko nyine bamucakaje basanga nta urimo. Ubu tuvugana amakuru nagiye nkurura hano muri Uvira ndetse no muri ibice byose biri hano muri Sud Kivu, muri hano imurenge, nuko nta musirikare wa guverinema cyangwa se w'umunyamurenge ukiba muri biriya bice. Abenshi rero bakaba mu by'ukuri ngo barajyanwe kure, kugira nyine ngo iyi jenoside cyangwa se ubwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge hatagira umusirikare w'umunyamurenge ubibona. Gusa ariko uwitwa Masunzu abonye ko ibi byazamujya ku mutwe wenyine, niyo mpamvu yakomeje guhatiriza uyu nguyu Gasita Olivier ko agomba kuza hariya, kugira ngo nibura mu by'ukuri iyi mivumo n'iki byose biba bari kugenda bamucangamo abanyamurenge, arebe ko n'uyu mugabo cyangwa se byose byazajya bijya ku mutwe w'uyu mugabo Gasita Olivier. Niyo mpamvu Wazarendo bavuze ati ntago tumushaka. Baragize akavuga ati nubwo mwamwanga mutamwanga mwagira mute, uyu Gasita Olivier agomba kuba ari hariya agakora operation. Uyu mugabo rero ameze nk'imfungwa, ntasohoka ntiyota akazuba, nuguhora mu nzu arimo arakwepana n'Abazarendo. Ukibaza rero ngo ese uru rugamba cyangwa se iyi operation azazikora ute na bikakuyobera. Gusa urumva ko ibintu ntago byoroshye hano mu by'ukuri muri Uvira. Amakuru akanava ariko ndetse yewe hari n'abanyamurenge bandi bagera kuri 14 bari bafashwe mu mukwabo ndetse banafungwa batabwa muri yombi, ariko ku mugoroba ngo nibwo babarekuye. Ariko nubwo babareka urumva ntago bimeze neza n'akana gato hano mu by'ukuri muri Uvira. Nguko ibiramutse muri Uvira, ndetse amakuru akanavuga ko nanone umwuka utangiye gututumba cyangwa se uyu mujyi uramukiyemo icyitwa panike, aho bavuga ko rero cyangwa se abaturage gutekereza ko ngo M23 ishobora kuba yafata uyu mujyi wa Uvira, bikabyatangiye gutuma abaturage benshi ba hano muri Uvira bakaba batangiye kugenda bahunga basohoka muri umujyi wa Uvira, bakikomereza mu by'ukuri bakajya mu bindi bice, abenshi akari kujya mu gihugu cy'u Burundi. So ngibyo ibiri kuvugwa hano muri Uvira. Hanyuma dukomeje n'andi makuru yacu, munyemere tugaruke ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo. Iyi mirwano ikabereye mu ahantu bita Zanzibira. Iyi Nzibira na gace kari hejuru gato cyane yaho bita ngo ni za Kaziba. Iyi Kaziba murabizi iri gukontororwa cyangwa se kontororwa na M23, iyimaranye igihe kitari gito. Hano rero muri Nzibira harimo imisozi iri strategique, nkuko amakuru nyakura kuri tere. Iyi misozi iri strategique harimo imisozi igiye izengurutse, bakaba barahashize ama defense menshi y'igisirikare cy'u Burundi cyangwa se y'Abarundi ndetse na FARDC, aho ngo hari special force ya FARDC ndetse n'abarwanyi badasanzwe b'Abarundi bateguraga rero ngo ibitero karahabutaka ku mutwe wa M23 hano muri Zanzibira, kugira ngo bayikure M23 hano muri ibi bice. Ibyo rero M23 ikaba yaje kubimenya hakiri kare cyane, mu gihe biteguraga cyangwa se organizaga ngo baze kwataka bakitunda ibikoresho. Urumva bamaze kwadepa ibikoresho byari byinshi cyane, imbunda ubwo ari byo bita minisiyo, ravitayoma, ubwo birumvikana n'ibyo kurya byari bihari. Urumva nyine ahantu hari hakomeye cyane, nyine bateguriraga ku buryo ki bavuga ati aha ngaha niho tugomba guhera, bari gupanga uburyo ki bari buze kwataka M23. M23 rero yabimenye hakiri kare kuri bwa butasi bwabo, ku munsi w'ejo iba ariyo ibatangira cyangwa se ibataka.
ejo habaye urugamba rukomeye cyane muri aka gace bita ngo ni Nzibira, ku buryo bakubwira ko rwabaye urugamba rw'amasaha 3:30 hafi 30 gutyo, nibwo M23 yatsimbuye izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa harimo igisirikare cy'u Burundi, birangira zishwiragiye zirirukanka. Nkitegereza nti ese izi ngabo ko zavuze ko mu by'ukuri hano ari heza mu kuharwana batazigera bahakurwa, ikintu cyaba ari ikimenyetso kigaragaza ko niyi Uvira vango bazarinda bishobora kuzabagora mu by'ukuri kuyirinda. Ni urugamba rwatwaye amasaha atari make my friend. Niba ari urugamba uruva rwatangiye hafi masaha ya saa 11:50 rukarangira hafi saa 3 na urumva saa 3 saa 4 gutyo hafi na amasaha 3 n'indi minota, ariko finally intare za Sarambwe zihacana umuco. Amakuru mfite rero imihanda yari yuzuye ikintu cyitwa imirambo y'abasirikare b'abarundi, ndetse n'ubundi abasirikare b'abarundi akavuga ko batengushwe cyane na FARDC kuko ngo urugamba rwari rugeze mu mahina nyine hahandi rushushe. FARDC rwose bakuramo akabo karenge baragenguwa bariyirukakira. Urumva ko ibintu hariya byari bindi imirwano yari yaciye ibintu. Mu makuru dufite no muri iki gitondo ngo izi ngabo zikaba zibyutsa ziri kwikusanya ngo zire ko zakongera nazo zagaba ibitero zikareba ko nibura zanakurayo imirambo, kuko imirambo ni myinshi cyane. Ngira ngo abo mu magroupe bo mwatangiye mwaraye mubibonye, imirambo y'abazarendo, imirambo y'abasirikare b'abarundi yari inyanyagaye ku gasozi nkuko byagendaga bigaragara. Murabizi ko ntago twabishyira kuri YouTube, ariko abantu mukurikira izindi platform zacu mwagiye mubona ayo mafoto, ibintu bimeze nabi cyane, bahatikiriye ku bwinshi. Iriyo ni urugamba rwabaye mu Kanzibira, nkaba ndibuze kubigaruka ndi kumwe na mugenzi wa Vincent kuko barabirukankanye babarenza na kandi gace. Hari uduce twinshi donc ejo habaye imirwano ikomeye cyane. Ubu tuvugana rero M23 FARDC bari mu gahinda, ariko kuri kota M23 bari mu byishimo kuko amakuru ndimo ndagenda nkurura nuko babasirikare barangije ikosi rya gisirikare mu by'ukuri bya 2400 na ubu tuvugana bamaze kugenda babigenda babirifosinga cyangwa se agenda babimixinga babyongera nyine mu yandi mabatayo, aho nibura ngo izi batayo za M23 hari icyo cyari kirimo asaga ziburamo abasirikare, ariko none ngo ubu none ni batayo zigiye zuzuye. Urumva ko ibintu bimeze neza cyane. Navuga ko ibintu bimeze neza kuri kota ya M23, barimo barasirebura baravuna umuseke bakongerezwa undi. Zandani rero sasa muri M23 mwumve ukuntu bimeze. Nababwiye nti rwose twe tuba dufite icyo bita Zandani, makuru butasanga handi. Mu makuru naraye menye nuko uyu munsi turi kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane nibwo hagomba gusohoka ikindi gikundi cy'abasirikare ba M23 bagiye kurangiza ikosi. Munsi ninjye bitangaje kugira ngo ejo bundi muzabibona kuri babishyira hanze. Biteganyijwe ko hagomba gupasinga n'ubundi abandi basirikare gera ku bihumbi hafi 12 gukabaka muri 14. Urumva n'ubwikube kabiri kuri babandi baherutse gupasinga. Aba bagabo barakoze cyane muri iki gihe tumaze mu by'ukuri mwumva bagabwe ibitero biturije, bari no mu bigano n'iki byose, ntabwo bari bicaye uko bari mu bintu bijyanye no gutegura n'ubundi urugamba, kuko bari bazi neza ko uwitwa Gisekedi Fashibeto ibyo kumubwira ibiganiro atabikozwa. Yego nabo ku ruhande rwa Kinshasa no bariteguye, ariko urumva ko mu by'ukuri nabo ubwo bariteguye byo ku rwego rwo hejuru. Niba ubu tuvugana hari ibihumbi n'ibihumbi byamaze kuba birangiza ikosi byiza byongera kuri 7400 na urumva ko hariya bakoze akazi gakomeye cyane. Ubwo rero mu makuru nari mbafite muri iki gitondo navango ni inkuru nziza ku bakunzi ba M23 nuko hamaze kuba harangiza ibindi bihumbi bigiye kuba bisohoka biri gukabaka mu bihumbi 12 ibihumbi 12 gutyo, bikaba rero nabyo bigomba kuba bisohorwa cyangwa se nabyo bigaradiwete cyangwa babishyira hanze ku munsi wo kuwa kane hatarenze. So ayo makuru rero tuzagenda tuyabagezaho. Ndabona mugenzi wanjye Vincent arimo aragenda akomanga ubanza rwose
ari tayari rwose avuga ati nawe arimo araribwaribwa cyangwa se rwose afite amakuru za ndani. Reka tugire gutya tubanze tumushyire ku murongo wa telefone noneho sasa tumanukane no mu zindi ngingo nkuru twabashe kuba tubategurira, ariko birumvikana nani ibigendanye n'imirwano kuko niyo makuru ariho. Imirwano ejo ikaba yiriwe yaciye ibintu n'ubundi hano muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Gusa ariko imirwano iri kubera muri Nord Kivu ni imirwano iri kugaragara ni imirwano iri kugaragara mu by'ukuri mo indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa Sukhoi. Waramutse neza Mutangazaje Vincent? Waramutse neza bwana Fighter. Weekend yagenze neza? Yagenze neza, turashima Rurema. Aha, Rurema rwose agomba gushimwa kandi yubahwe. Ese utamushima yaba yitwa wande? Vise hanyuma rero n'ubundi nk'ibisanzwe ngo hamagende muri kiganiro cyangwa se turi ndi mu kiganiro nk'ibisanzwe birumvikana aho tugiye gukomezanya muri update tugenda tureba ibiri kubera muri aka karere k'ibiyaga bigari cyane hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kuri rundi tukaza no kugenda tunareba hano muri aka karere k'ibiyaga bigari tureba no mu tundi no mu bindi bihugu uko bimeze, ariko by'umwihariko tukaza kwibanda hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Vise ndagira ngo amakuru yacu tuyahere hano muri Uvira. Amakuru ufite muri Uvira teyate, ndabona hari amakuru avuga ko abaturage batangiye guhunga mu by'ukuri nyuma yo gutekereza ko cyangwa se kuvuga ko M23 ishobora kuba yafata iyi santere ya Uvira. Bimeze bite muri iki gitondo? Biteye ubwoba kuko guhera kwa gatanu nyine abaturage barimo barahunga, bamwe bari kujya Bujumbura, abandi bari kujya mu ntara ya Tanganyika mu gace ka Karemi. Yego, kubera yuko baravuga ko bafite ubwoba bw'uko abarwanyi ba M23 bashobora gufata iyi santere ya Uvira. Hanabaye inama ku mugoroba yahuje abazarendo ndetse n'abaturage. Abazarendo babwira abaturage ko ngo bakwiye kunga ubumwe, n'abazarendo ngo nayo Kongo bari hafi. FARDC nayo urabizi yuko ari maze iminsi nyine ifite amakimbirane na Wazarendo bitewe n'icyemezo cyashyiragaho Brigadier General Gasito Olivier. Yego, iyo nama rero yahuje Wazarendo nayo bavuze ko ngo bagiye kwimwa bakanzura uburyo bwo gukorera hamwe. Ariko ntabwo byabujira abaturage n'ubundi gukomeza guhunga berekeza mu Burundi ndetse na Karemi mu ntara ya Tanganyika. Ariko n'abayobozi benshi, yaba polisi, yaba abayobozi bungirije, yaba ba meriya Uvira ndetse n'abandi batandukanye b'amakaritsiye, bose nta n'umwe ukiri kurara mu mujyi wa Uvira, bose bari kwirarira Bujumbura nk'uko amakuru twagiye tuyabaha. Ubu usibye uyu guverineri twavanywe ni uri kwambuka Karariyo muri za Bujumbura, ubu n'abandi bayobozi bose batangiye kugenda barara hanze y'umujyi wa Uvira. Na bamwe mu basirikare bakuru rwose bari kwirarira za Gatumba kubera yuko Uvira ntabwo bizeye yuko iguma mu maboko yabo, kuko bafite amakuru avuga ko M23 isakwisa barakubata. Arega Vise ejo bakubiswe ahantu kandi ngo bari bize ko ngo bafite imbaraga zikomeye ngo M23 taba pushing itagira ahantu baka hariya, ariko ibyo baboneye muri kara gace kanzibira byabahaye isomo, byaberetse ko binashoboka no kuba iyo Uvira nayo bayitakaza ku buryo bworoshye. Reka bararere iyo muri za Bujumbura Vise bafite ishingiro. Ibyo ntabwo wabimenya we buri umuntu ubizi neza n'ingabo z'abarundi. Umutarama yambwiye ati imirambira nyanyage, hari umutarama uri hariya yambwiye ati shati biriwe mu mirwano atari ahantu uri kunyura ni imirambo gusa, ati imirambo yari imirambo myinshi Vise. Bigaragare ko rwa rugamba rukomeye cyane rwanyibukije urugamba rwa za Kicanga pe, rwari rukomeye cyane. Nazarundi nibo bari nkuru twebwe tuyibaze bagira ngo ni imbaramo nyine. Amakuru nabonye mutunga z'ubundi zo zagira ibyago bikomeye cyane kuko abenshi bafashwe abandi bahasiga ubuzima. Urumva ni imirwano yamaze igihe kinini kuko yatangiye mu masaha z'ijoro. Iyo mirwano itangiye rero urumva ko M23 yari ifite intego yo kugira ngo ibanze kuremo kiriya kibuga cy'indege kiri turiya duce. Ariko na n'ubu nuko amakuru mbona bivuga yuko bakiharwanira, na n'ubu ngubu barimo bararwana ku kibuga cy'indege kubera yuko
ntabwo kiravamo na n'ubu cyo kiracyari mu maboko ya FARDC na Wazalendo ku kibuga cy'indege aho Zanzibira. Nzibira urabizi yuko ari ikibuga kinari aerodrome ya Nzibira. Ntabwo yaje mu maboko ya M23 iracyari mu maboko ya FARDC ndetse n'abambari bayo. Numvisha ariko ko ngo aho muri Zanzibira ngo imisozi yose yari ihakikije uretse ngo M23 yamaze kuba rwose ihashyira iyifata yamaze kuyigenga imbunda n'iki byose. M23 yamaze gufata centre ya Nzibira ifata agace bita Mahama ndetse n'agace bita Caminyango. Twose dukikije ubwo icyo kibuga cy'indege. Duce dukikije ikibuga cy'indege ku buryo n'ubundi n'abasirikare bari muri kino kibuga cy'indege kuza kubona aho bahungira biraza gusaba kwitabaza Bikira Mariya nk'uko n'abanyabarundi bagiye babivuga. Vese ntago yabura kubasigira akantu gato niyo kaba akantu k'akenge gato bagasasira ariko bagacika pe. Kirazira byashoboka. Uretse Nzibira ni ubundi muri teritwari ya Mwenga ariko ikabiri hagati ya Mwenga na Shabunda. Ku buryo nyine iyi Nzibira niramutse no kugera za Shabunda birahita byoroha cyane. Birahita byoroha sosiyete civile nayo iravuga iti rwose twabonye ko M23 amaze gufata Nzibira n'utu duce tundi twa Mahama ndetse na Camyango yose yafashe. Ati urabonye ukuntu yapanuye ikagenda ikagera za Warungu mu gace ka axe ya Kigurube. Ukomeza ugenda aho bita Evari ukomeza ujya Shabunda. Atubona yuko n'ubundi imirwano y'imisatira aho bita Runukuru. Atukomeza n'ubundi ugera za Mwenga centre ku buryo ubona Nzibira n'ubundi kaba agace keza gaha M23 kwinjira mu bindi bice yari itari kibazo. Ariko ayo makuru yose nyine ubundi aragenda ahantu bakavuga bati Wazalendo n'ubundi yari yabivuze yuko bino bice birimo M23 bitewe na Foka Mike ndetse na Koloneli Rita Kihutu. Ibi byose bigaragara yuko Wazalendo yari yabivuze nuko burya hari igihe umusazi avuga bakaba bati umusazi niko yabaye. Urabizi yuko Wazalendo yari yavuze yuko n'ubundi hano nyine harimo abarwanyi ba M23 bagiye binjiramo kubera uburangare bwa Foka Mike ndetse n'uyu Koloneli Kihutu. Ariko imirwano nyine yabaye hano yerekanye yuko M23 ifite imbaraga zirenze zo FARDC ndetse n'abo bambari babo. Kubera yuko amakuru sosiyete civile itanga ivuga yuko imirwano ubundi yatangiye mu masaha 9 z'urukerera. Bararwana no mu nkengero za Nzibira, bararwana bigera mu masaha 12 barakomeza bararwana. Noneho mu masaha ya nimugoroba mu masaha 8 n'igice. Rero kano gace ka Nzibira kari kamaze gufatwa. Yego. Ko Wazalendo zakwema karenge zirukanka abarundi barahanagaza biranga byanze noneho M23 yinjiyemo mu by'ukuri itanarasanye cyane muri centre. Ku nkengero nibo barasanye ku buryo bukomeye abarundi none babonye Wazalendo zirutse nabo bakuramo akaba barirukanka babonye n'uburyo imbunda zabo bari kuzita kuko bataye n'imbunda nyinshi zitagira umukuru. Bataye ubwoko bwinshi bw'imbunda abarwanya abasirikare babo barafatwa ibikoresho barafite bindi byerekeranye n'ubuvuzi birafatwa ibiribwa birafatwa ku buryo nyine bahunze n'ubundi nta n'icyo bahunganye. Ubwo barimo baragenda bakomeza za Shabunda n'izindi za Warungu. Ubwo baraturiza he ko numva bitoroshe. Ubwo inkomere ubwo inkomere barimo barazijyana muri Uvira nimwe ari kugenda bazikusanyiriza ndetse n'imirambo ibashije kuba yava aho ngaho ku rugamba buriye. Babanje kugenda bajya za Shabunda ndetse na za Warungu. Ariko amakuru ari nuko hari indege mu bagiye kohereza n'ubundi igiye kuza kubatabara. Hari za square ziteguye ariko ntabwo zigeze zikora ku buryo bukomeye zakoze mu gahe gatoya zitazivamo. Yashikate nizo zakoze cyane ahubwo andi makuru ariko nuko n'ubundi leta irimo igiye gutega ikindi gitero gikomeye cyane nkuko byanavuzwe na Wazalendo ko Wazalendo bati ntabwo Nzibira abatombe atakuko n'abarwanyi bagerageje kwinjiramo bafashijwe n'abakongomani. Nuko nabonye ubutumwa Wazalendo yagiye itanga ibivuga atari ko tugiye kugaruka noneho tugarukana imbaraga ati indege zacu zirahari zigiye kuza ati noneho tubakuremo. Amakuru yari nuko noneho bagiye kwifashisha indege kugira ngo barebe uko bagaragaza M23 gufata agace ka Nzibira noneho nibashe gufata iya Drome Donzigi.
reka tuze kureba nyine ubwo urumva niba imirwano ikirimo, niba imirwano kugeza amaginga rwose ikirimo, urumva ko ibintu ntago byoroshye. Reka tuze kureba ese biragenda bite mu masaha ari imbere. Ese noneho iki kibuga cy'indege baraza kugifata nacyo kize kugwa, kize kuba pombe. Turaza kugenda tubireba, turebe uko biri buze kugenda bigenda. Vise reka tuve ahangaha muri Zanzibar muri aka gace mu by'ukuri dusimbukire no mu yindi nkuru n'ubundi turebe amakuru akomeje kugenda avugwa na hano muri Kivu Amajyaruguru, naho imirwano ku munsi w'ejo yarabaye, ndetse imirwano yari ihari ikaba yaragaragayemo n'indege zitagira pilote za CH-C4 za drone, ariko ku rundi ruhande ho na Sukhoi zikaba zararwanye byo ku rwego rwo hejuru. Ibice byose imirwano no kubera yuko yaba za Masisi, imirwano yaba za Warikare, nta gice na kimwe kitari imirwano kubera yuko leta ikomeza kugaba ibitero mu bice bitandukanye, nk'uko yabivuze ko ifite gahunda yo kugira ngo yake M23 ibice ifite, ariko bikarangira n'ubundi ntacyo bifashe. Ariko za Warikare cyane hari imirwano ikomeye cyane ku buryo byanateye ubwoba abaturage kubera ko babona M23 itava mu bice irimo mwa bino bice bya Warikare. Gatatu muri za Katobi hari habaye intambara ikomeye cyane hagati y'impande zombi, imirwano irakomeza ndetse na za Masisi mu bice bya Bibwe n'ahandi. Ibice byose biri mu mirwano ku buryo bukomeye, ku buryo ubona n'abaturage bari kuhasiga ubuzima ari benshi cyane ko ntabwo leta iri gukoresha abasirikare bo hasi, ahubwo iri gukoresha indege. Urabona yuko izi Zasco ibyo zagiye zikora birenze ukwemera, kuko abaturage benshi baguye, abasivile benshi bava mu byabo barahunga, ibintu byinshi birangirika, ndetse akubitiraho n'izi CH-4 nazo bikaba ibindi bibazo biza byiyongera mu bindi. Yewe hano muri Warikare ndabona ngo M23 ngo nyuma yo gushinjwa ubwicanyi ubu irashinjwa gufunga abasivile 41. Aho ngaho za Warikare na Beni ubu harimo imirwano ku mugoroba guhera amasaha 15. Beni naho urugamba rwagezeyo. Urugamba naho rwagezeho kubera yuko sinzi niba hari akavideo wabonye, hari akavideo kagaragara barimo barasana. Nakabonye ariko ntabwo nose twavuga ko M23 yaba yagezeyo. Ni gutekereza ko M23 kuko nabonye witwa Simano Ngogo kandi mbona aba muri MMKS. None service ubu babagezeho bataragera za Butembo, basize se Butembo. Bavuze yuko harimo abarwanyi rwose binjiye ko bari mu birometero 10 n'umujyi wa Beni baraho bita Mangina. Mu masaha 15 n'umvikanye urupfu rw'amasasu barimo barasana ku buryo bukomeye, abaturage barahunga. Byaje binavuga yuko nyine ari abagiye mu bitandukanye, bizi ko ejo bundi hari abaturage bari bafashwe bavuga ngo ni aba M23 baza kurekurwa nabo igisirikare kivuga ariko ngo ari abantu ngo bari mu nzego z'umutekano mu bigo byigenga ngo barimo bari gukora ikosi bayirangije ngo batangira gukora akazi, ngo ntabwo ari abantu muri AFM 23. Ariko Timalongo yanditse ko rwose abarwanyi ba M23 aribo bageze hano Mangina. Rero muri Warikare ibyo waruvuze byuko M23 yashinzwe abasivili ifunga. Urabizi yuko mu minsi yashize hari amakuru yagaragaza avuga yuko M23 ngo yaba yarishe abasivili bagera muri 25 mwa bino bice. Ariko bigenda binahinduka noneho bakavuga ngo bagera muri 30 nk'uko nabonye abantu bamwe bagiye babitangaza. Byaje kurangira rero bashinzwe noneho ngo gufunga abantu 41 nyuma yuko iyi mirambo itangiye gukingurwa. Urabizi yuko M23 ibyo yarabihakanye aravuga iti ntaho duhuriye n'ubwo bwicanyi. Ariko noneho rero cyo bwicanyi kibuye batangiye kubashinja yuko ngo baba barafunga abasivile bagera muri 41 barokotse ubwo bwicanyi. Amakuru akavuga yuko babafatiye mu gace bita
Conjikira ndetse n'ako bita Buhimba. Bakavuga yuko rero n'ibi bice bya Buhimba muri lokalite ya Bunamulema muri groupe Maxime ariho abaturage ngo bari bahunze, noneho bahunze baza kugwa mu gice cya M23, ariko kugira isa M23 nta kirabitangazaho niba kuko yaba yarabafashe cyangwa niba itarabafashe yaba ari ukwibeshyira nk'uko n'ubundi yavuze ko ibi byo kwica abantu basivile ko atari nta kirabitangazaho ku byerekeranye n'abo basivile. Nta kintu nabitangazaho, nta kirabivugaho, mu gihe umunyamabanga wabo uhoraho Benjamin Mbonimpa yaratangaje ko ibi by'ubwicanyi ko atari bakontorora kano gace, ko hari ingabo za leta, akaba ati ko ari mwebwe muhari aho ko muri gukomeza muturasa mwica abaturage zaribwe n'ahandi. Ati ni gute muvuga ko ari twebwe twisha abaturage? Ku byerekeranye no gufunga aba bantu bagera muri 41 ntacyo barabivugaho. Vince ndimo ndabona ngo ingabo za Africa F Sandi F niba ari Sandi F zave muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo iyi nkuru tuyigaruko nyamara perezida w'iki gihugu cya Kongo ejo bundi yari ari muri yari yageze muri South Africa. Bimeze biti byizi ngabo? Urabizi ko twagarutse gutangaza inkuru ivuga yuko abasirikare ba SANDF bari muri Republika Demokarasi ya Kongo Lubumbashi bagiye kwitera ko yakumara igihe kinini badahembwa. Niko byagenze rero nyuma yuko Kisekedi avuyeyo n'ubundi, ariko abanyafurika bakomeza gukanira bakavuga bati dukeneye abasirikare bacu ko bataha. Igisirikare cya Afrika y'Epfo cyatangiye kubacyura kubera ko cyabonaga nta mpamvu yo kugumayo. Batangiye no kubacyura nk'uko bivugwa kandi byagiye bigaragazwa n'ibinyamakuru byo muri Afrika y'Epfo. Nyuma yuko batsinzwe mu mujyi wa Goma, murabizi yuko bari bafite abandi basirikare b'intano za Lubumbashi. Yego. Mu kwa kabiri urabizi ko aribo batangiye kubona yuko ibintu bihindukiyeho, babonye bihindukiyeho, noneho bohereza abandi bajya Lubumbashi. Ariko abangaba bagiye Lubumbashi ubundi bagombaga gucungura abagenzi bari baragoteye mu mujyi wa Goma ndetse na za Mubambiro. Ariko ntabwo byabaye bikibakundira kubera yuko umuriro wabanye mwinshi, noneho babona ntacyo bari bukore. Hari n'abandi babaga no mu gihugu cy'u Burundi. Ni benshi bo bari mu bice bitandukanye, ariko bano ba Lubumbashi bo by'umwihariko cyari kibazanye kwari kugira ngo batabare bene nabo, kuko ikinyamakuru cyitwa Reuters kivuga yuko hari abasirikare bari hagati ya 200 na 800 ba South Africa. Ba South Africa nyine bitebo mu izingabo za SANDF bari bahari no babonye bitagishobotse, baravuga ati nta kintu twakora, ntabwo turi buze kurwana kandi bagenzi bacu byabananiye. Kuko rero batarwanye hanini, ni nayo mpamvu bivugwa yuko batabonye imishahara bari bemerewe. Babonye bene babo batangiye gutaha, nabanyuze mu Rwanda bati nta kintu turi bukore, ntabwo turi bujye kwiyahura. Amakuru yo muri Afrika y'Epfo avuga yuko hari amakuru yerekeranye n'ingendo z'indege zizava hano za Lubumbashi zikomeza muri Afrika y'Epfo, ariko hakaba hari n'indege imwe yabanje kuza ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9. Ikaba ari indege ya Boeing ifite ibirango 237 n'indi yindi yaje nyuma yaho ifite ibirango IL-76. Byagaragara yuko ari indege za SANDF n'ikindi gisirikare cya Afrika y'Epfo. Yego. Zakoreshejwe mu gutwara, babanje batwara abasirikare babavana Lubumbashi. Atwara bakeya barabajyana bageze Pretoria, ariko babanje kubanza guca Kinshasa. Ikinyamakuru kiri cyo mu Bwongereza rero nacyo cyanditse yuko izi ngabo umuvugizi wazo witwa Admiral Prince Tabarara baramubajije ati abantu bazajya batangiye gutaha, aravuga ati ntacyo mbasubiza kuri ibyo, mwemeretse muzagira icyo mumbaza mu minsi itaha. Ariko biravuga yuko nyine abasirikare bamwe batangiye gucyurwa, ariko n'abenshi batari bacyurwa. Icyo byagiye bituruka cyane cyane ku mashyirahamwe atandukanye yo muri Afrika y'Epfo agiye avuga ati nimuducyurire abasirikare. Yego. Abasirikare bacu boherejwe muri Kongo tumaze igihe badahembwa, bamaze igihe badahabwa amafaranga. Ati agahinda bazamukica, ati nta kintu na kimwe babona bafashwe nabi.
ate abandi basirikare bagera mu 3,000 bari kwicuza bakavuga bati twarategereje twabuze amafaranga. Yego. Ati nimuramuka mutatwishyuye n'ubundi kandi ari mwe mwatwohereje muri Kongo tuzabashyikiriza inkiko. Amakuru avuga yuko buri musirikare yari yashyikiranyije yuko azajya ahabwa amarandi 600,000. Yego. Arenga 5,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Kandi bavuga ko bazajya bongera n'indishyi z'akababaro kuko bahuye n'ibibazo bikomeye. Afurika y'Epfo rero batiriwe turi gushaka buryo ki iki kibazo cyakemuka ndetse n'amadeni arimo akavamo buri musirikare akabona icyo agenewe. Andi makuru rero avuga yuko inama ya 45 yateranye SADC yabereye muri Madagascar mu kwezi gushize. Ntabwo Tshisekedi yitabiriye ino nama kuko bari bahaye Tshisekedi gasopo baramubwira ati wanze kwishyura $148 agenewe ubutumwa bwa SAMIDRC. Ati tugwaye gasopo yanga no kuyitabira kuko yabonaga nta jambo bari bumuhe. Idere rya $148 yararimo abasirikare urumva bari urabizi ko hari abasirikare ba Malawi, hari abasirikare ba Afurika y'Epfo ndetse n'abasirikare ba Tanzania. Yego. Ntabwo rero amafaranga yose bari bagenewe bayahawe. None se ubundi bari bagiyeyo SADC ibizi? SADC yari ibizi kuko niyo yari yafashe kino cyemezo ariko ibihugu bike bari byo byemera kujyayo. Ntabwo ari ibihugu bwaje byari byagiyeho ni SADC niyo mpamvu mva bavuga ko ari ubutumwa bwa SAMIDRC. Ni ibihugu byo byiyemeje bijyayo ariko binyuze mu muryango wa SADC bitandukanye nuko igihugu cy'u Burundi cyari cyagiyeyo bari ibihugu byivuganiye ni umuryango wavuganye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko birangira n'amafaranga bavuganye bari gutanga basigaye midene batarigishiwe nk'uko SADC yabivuze mu nama yabereye muri Madagascar. Batangiye gutaha rero n'abasigaye nabyo bari barategura ingendo z'indege kugira ngo batahe. Ubwo nyine ni batahe none bigende bite. Reka twikomereze n'andi makuru. Amakuru ndabona ari menshi cyane, amakuru ni menshi cyane Vincent, aho nubundi mbona ngo ahitwa za Beni Beni se kandi ngo bimeze bite? Beni nakubwiraga aho ngaho ko humvikana amasasu. Humvikana amasasu nyine bavuga yuko ari abarwanyi ba M23 bagerageje kwinjira mu masaha moya n'iminota 15. Ariko ngo n'abasirikare ba FARDC bahunze Goma baratabaza Tshisekedi sinzi ubwo ngo bari gutabaza babaye ikibura wasanga barabimye ibiryo bati mwatakaje umujyi none mu rugusakuza ngo inzara n'iki byose. Naho harimo abasirikare nyine barimo batabaza barakavuga bati tumaze igihe twahunze M23 mu mujyi wa Goma. None hano tubayeho nabi kuko nta mazi dufite, nta byo kurya dufite, twishwe n'inzara, ntaho kuryama dufite. Bari ku kibuga cy'indege bita Mavivi rero niho bamaze amezi 3 bati turyamye ku kibuga cy'indege rwose nta mibereho dufite, ati ni mu dutabara. Ariko Tshisekedi ntacyo arasubiza. Aravuga ati yaba ari abagore bacu nta mibereho bafite, yaba ari twebwe nta buryo tubayeho. Ati tubayeho nabi ku buryo bukomeye. Urabizi yuko abasirikare batandukanye bagiye bahunga n'umujyi wa Goma, yaba ari abagiye Beni, yaba ari abagiye Uvira, bose bararira yuko bafite ibibazo by'imibereho. Ndakashiki abo bagenzi babo urabizi yuko mu bihe bitandukanye abagore babaje bakora imyigaragambyo, urumva ko n'abari bo bagezweho ejo cyangwa ubundi baza kubona bakora imyigaragambyo. Tugezeho n'izindi update vise. Izindi update ni nyinshi. Duhereye Kinshasa nuko hari amakuru nyine avuga kuri Vital Kamerhe. Urabizi ko hari hagaragara yuko mpapuro zisaba yuko yeguzwa we na bagenzi be bane bagize biro y'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Hagaragayemo impapuro mpimbano. Yego. Ariko komite yashyizweho yo kugenzura yuko izo mpapuro z'ubuziranenge ndetse ko n'ubwo busabe bwo kumweguza bwashyirwa mu bikorwa. Ejo yanzuye yuko bakwiye kumweguza n'ubundi.
hakaba haratoye 16 baremeje yuko yakeguzwa, 5 bagatora yuko atakeguzwa, umwe akifata. Bikaba biteganyijwe yuko uyu munsi n'ubundi mu nteko ishinga amategeko baza guterana noneho bagatora ibyerekeranye no kuba abamweguza cyangwa batamweguza. Yego. Ariko andi makuru twabonye nuko hashobora kweguzwamo 3 2 ntibeguzwe, umuvugizi wungirije ndetse n'ushinzwe ibibazo by'inteko ko nawe ashobora kuteguzwa. Ariko muri 7 bagize biro 5 bari basabiwe kweguzwa, harimo Vital Kamerhe ari we nyine mukuru w'iyi biro kandi akabona perezida w'inteko. Harimo abagore 2 bashobora kuteguzwa nk'uko amakuru yangeza bivuga. Yego. Ikindi nuko biravugwa ko hashobora kuba habayemo kuboko nyine gukomeye kwakira iki kintu byerekeranye nuko abo bandi bateguzwa. Ariko haracyari ibibazo byinshi kuko bamwe baravuga bati dukurikirane mu nkiko abo basabye yuko bakeguzwa kubera ko hari impapuro mpimbano zagaragaje. Haracyari ibibazo byinshi ntabwo bari kubivugaho rumwe kubera ibyerekeranye nuko byagiye bikorwa hagiye hagaragaramo amanyanga menshi kandi atandukanye. Turategereje kuza kureba rero niba koko baraza kubikira mu bikorwa bagaterana no inteko muri rusange ikabyemeza kuko iteganyijwe yuko baraza guterana saa 9 cyangwa saa 8. Urabizi nanone tugarutse muri za Barungu, za Mwenga ndetse na za Kabunda. Yego. Bamwe mu bazanye baraje kwandika ibaruwa bandikira Gisekedi bamusaba ko beguza abayobozi ba gisirikare mwa kino gice. Komanda wa region yitwa 3368. Yego. Colonel Chihutu ndetse n'Ifokama Ike bano bazarino bari bamwanze. Hari ibyo twari twagerageje gushakira rero byatumye bamwanga. Twagiye tubona twabonye yuko bamwe mu bazarino bavugaga yuko Colonel Chihutu we na Mike Foka na M23 ndetse n'Abashinwa. Yego. Bakavuga yuko rero iyo mikoranire yabo yagiye igaragara mu bihe bitandukanye, aho bagiye bongera amabariyeri mu bice bitandukanye baka imisoro, ariko bagamije kugira ngo abarwanyi bo muri M23 bazagera muri ibyo bice bazatambuka uko bishakiye. Bari bagera za Mwenga ndetse na za Shabunda, bakavuga yuko Mwenga na Shabunda honyine hari bariyeri 20. Yego. Zigenda zibinjiriza amafaranga ngo agera mu bihumbi 500 by'amanyekongo bingana n'amadolari 177. Yagiye ajya mu mifuka ya y'uyu Colonel Chihutu ndetse na Fokama Ike. Yego. Abagabo bakavuga bati aya mafaranga yose bayarya bonyine ntibaduhe, ariko nta kindi bagamije no kugira ngo imodoka zijya zivuye mu bice bigenzurwa na AFM 23 ntizifakwe. Ibi nabyo akaba ari byo bahereye bashinja uyu Fokama Ike ndetse n'Colonel Chihutu kuba hafashwe kandi agace kanzira ko abo binjiye mu ngo buryo ariko bagafashwe. Yego. Ikindi nanone bakavuga yuko ibituro byagiye birushaho kwiyongera kubera ko aya mabariyeri bagiye bashyira mu mayira yatumye abantu bagira ubwoba bwo kujya gucuruza. Bakavuga bati ibi byose byatumye ubukene bwiyongera, ati na cyane ko ntabwo tubasha kubona ibicuruzwa biva mu Bugande cyangwa mu Rwanda ku buryo bworoshye. Yego. Ibyo byose rero bakomeza bishinja uyu Colonel Chihutu ndetse na Fokama Ike. Bakavuga bati turasaba yuko izi bariyeri zavaho nibura hagasigara bariyeri 3. Ikindi nanone abagenzi kuko tubona hari ukuntu bajya bakwa amafaranga, ati amafaranga bakwa natwe bakaduhaho. Urebye rero ibyo bari gupfa mu by'ukuri ubona yuko bari gupfa ibintu by'indonke. Amafaranga bagenda babona mu bihe bitandukanye yose bakavuga bati niyo amufasha gutuma abarwanyi ba M23 binjira mu buryo butandukanye. Batudura abazarino 5 n'ubundi barishwe, ati kandi bitwa kubera yuko batashaka gukomeza kurebera ibi bikorwa biri gukorwa n'uyu Mike Foka. Ati rero tuguhaye gasopo yuko nukomeza ibikorwa tuzakwiruka. N'urumva isubiranamo ryawe naryo ishobora gutuma
M23 iprofitiramo noneho igafata n'ibindi bice bitandukanye kubera yuko basubiranye murabizi yuko ibyo bitandukanye byose bagiye basubiranamo byagiye bituma batakaza ibice bakontorora. Numva rero twagaruka no mu Rwanda kugira ngo turebe n'amakuru ari mu Rwanda mu byerekeranye na shampiyona y'amagare. Yego Yabizi ko ari shampiyona y'isi y'amagare, hari bamwe mu bagiye bagaragara bagiye baza kuyitabira, ariko hakaba n'abandi batayitabiriye kubera ko bagiye bakoresha uburyo bw'uburiganya. Yego hari umwe mu banyamakuru b'Ababiligi yatangaje ko yangiwe kuza mu Rwanda gukurikirana iyi shampiyona y'isi y'amagare kubera mu Rwanda. Avuga ati banyangiye kubera yuko ndi Umubirigi, ati banze yuko ndikurikirana iri rushanwa. Ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga nyine Olivier Nduhungirehe yagaragaje yuko ibyo atari byo. Yavuze ko umunyamakuru w'Umubirigi bita Sidini ugaragaza yuko atitabiriye ikurikirana ry'ishampiyona, ko itatumye batamwemerera kuza, ko ngo yashatse kwinjira mu Rwanda akoresheje uburiganya. Aribyo byatumye yangirwa kwinjira mu Rwanda, noneho akaba arimo kwirakwizwa bavuga yuko yangiwe, ariko atari byo. Kubera ko yari yanditse ko impamvu yangiwe kwinjira ngo ari uko ngo yaba yarigeze yandika inkuru ziturutse ku Rwanda. Ibyo rero akaba yabihakana, akavuga ati ibyo ni ibinyoma, ntabwo ari byo. Ati yagaragaje imyitwarire idasanzwe kandi ashyiramo uburiganya ku buryo bugaragara. Yego umunyamakuru rero bimeze nk'aho ashatse kugaragaza yuko u Rwanda rwamwangiye kwinjira kandi atari byo. atabona abakurikirana baturutse hirya no hino ku isi bariyandikishije muri UCI kugira ngo bakurikirane iyi shampiyona ikomeye. Atariko uyu Mubirigi utuvuga igifaransa yashatse kunyuranya n'amategeko, asaba kwiyandikisha ati mu buryo butandukanye. Ati kandi ibindi bihugu nk'uko bikora nabyo bisaba yuko buri muntu yiyandikisha mu buryo akurikiza amategeko. Yego ahubwo yagaragaje yuko ashaka kwinjira mu buryo butandukanye n'ubw'abandi. Ati ibyo rero nabyo nibyo byatumye atinjira. Icyo rero ni ikintu cyari cyagiye gikwirakwizwa mu mbuga nkoranyambaga bagaragaza yuko yanze kwinjira kubera ari Umubirigi, ariko ntabwo ari byo. Ndumva icyo gisobanuro. Ikindi ni icyatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Yego kandi amakuru avuga ati rwose ni umunezero, ati ni umunezero kuba twakiriye ino shampiyona kandi turizeza abayitabira ko ari shampiyona izagenda neza. Avuga ati iyi shampiyona y'amagare igiye kuba u Rwanda rwariteguye, kandi turifuza yuko Abanyarwanda bose bazabona amahirwe azaza muri iri rushanwa kuko bakwiye kuribyaza umusaruro. Abanyarwanda bakoreye hamwe kugira ngo ibi bishoboke byose, kugira ngo barushanwe. Ati kandi abafana ndetse n'abandi twese tuzagira ibihe byiza muri Kigali. Dore tuzirikana yuko twese duturiye kugira ibyishimo n'inyungu zizanwa n'iyi siporo. Yego ati n'ubucuruzi kandi nabwo ati dufite icyizere yuko buzahungukira. Numva n'ubundi twakomereza za Bunia. Yego Bunia aravuga urubanza rw'abasirikare nabo bagera muri 12 baburanaga ibyaha byerekeranye no gutimuta abana ndetse no gufata ku ngufu abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka 9 na 16. Bakaba barakatiwe bamwe muri bo imyaka igera muri 20 y'igifungo, ariko umwe muri bakaza kuba umwere, undi agasigara burana mu rukiko rw'abana kubera yuko atujuje imyaka yo gukurikiranwa n'inkiko zikurikirana abantu bakuru. Bikaba bavuga yuko rero ubugizi bwa nabi mu basirikare ba FARDC bukomeje kwiyongera, aho bafata abagore ku ngufu, bashimuta abantu, biba ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Twasohereza ku ruzinduko Perezida Paul Kagame ari kugirira mu gihugu cya Azerbaijan. Yego ejo hashize rero yasuye imihanda iberamo amarushanwa ya Formula 1. Bavuga yuko rero bikaba bica amarenga yuko iri rushanwa ryo kubera kuzabera mu Rwanda. Kubera ko gusura bino bikorwa bifite icyo bivuze. Ikindi nuko Perezida w'igihugu yemeje yuko agiye kongera umubare w'abanyeshuri b'Abanyarwanda biga mu gihugu. Nyuma yuko asanze ari umunyeshuri w'Umunyarwanda biga mu gihugu cya Azerbaijan. Yego
asaba yuko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo umubare w'abanyarwanda biyongere. Urumva yuko ejo cyangwa ejo bundi bishobora kwiyongera, kandi ko hanasigaye n'amasezerano atandukanye, haba mu gufatanya mu buhinzi, mu burezi, muri siporo ndetse no mu bindi bisata bitandukanye. Rero ni amahirwe ku banyarwanda ndetse n'u Rwanda gutuma haboneka abantu bajya kwiga mu kiriya gihugu, abashoramari ndetse n'ibindi bitandukanye bishingiye no kwa amasezerano yasinywe. Numva twasoreza tukaza gukomeza amakuru ataha. Yes, urakoze cyane Vincent. Urakoze. Yes, ngayo nguko rero bakunzi ba Eugene Official nuko amakuru yacu muri iki gitondo yarateye rwose nayo twabashe kuba tubategurira. Ni mutwemere rero tuze kugaruka no mu yandi masaha tubazana andi makuru ari buze kuba agezweho. Turabakunda cyane, mukomeze munogerwe na gahunda za Eugene Official. Ciao.